Khuborkhasi pi baro na donbosco media network yuan ra shiphi ke khubor niam Khuborjylla jong katayo beningkong jong benai Risaw arajar arpasa. Kimat bokong san hakini katayo Shillong. Belat kot khasi grammar bethamai Reverend Padar Barnes Mauri. Penlong jingelang beningkong kasenglong kemi rang belang parish. Li ki MSMHC konvent thamai ha umrang umden parish. Bat baro ngilong kaway ha kabalang Catholic ong Archbishop Victor Lingdon. Bat mentangin hash ke khubor bakam benya. Reverend Padar Barnes Mauri, Director Kavindrame Institute of Rural Training and Animation, Virta Maupadang, ha kashitarik Risaw. Ula pelat pat ba ya kakot khasi grammar bethamai, da kajing temu ban penbet penrenti ya ki kentin tho bat kentin keren ha kaktin khasi. Reverend Padar Barnes ula persyang ban penrung ya kedak bethamai ban penyeper ya kitin ban kenok lengkot bat ya kentin ban keren jelan. Kum kenuksa ngadang terikam ha kaktin kam ua ulengkot kat ba ha kentin ngan kam Shillong wa. Ua ha kaktin kam Shillong wa ujrong bat ujelan kum ha ka. Uni unong tho udon kajing kermen. Lingba kani kajing persyang jong u kani rap ban penplia ia ka keren ka khana ka tho katar ha kaktin khasi kum balong lem kiwe pat kiktin jong kiri jong ka perthai ki bala kiu shaprang. Mai kani ka kot ia ka bala ai kerteng ka grammar khasi bathmai kadai ka kot ka batai ngi shapang kumno bangin penan kam ia ka grammar khasi ha ka ktin khasi jongi namar ka ktin khasi jongi bon sien hi ngi duna ha kaleng juga grammar ki khna jongi wat kirang baru ki keren khasi teng teng ki keren ka rukam ka bakla khamtam ha gijing tho kot bon sien ngi tho ki ka rukam ka bakla wei tho rakam wei ki tho rakam wei kamdon ka grammar ka bangi ya bot renti baro te kene ka kot ngangej bakan yarap yengiru ban keren khasi khambha bahagurukam ke barenti bakumjur khamtam matho ki kot agurukam ke badai ya ke ktin khasi ke ba pakang lawan ongmo te ngangej ba ki khna school khamtam kin yo jimentoi na kene ke kot ki kumjur ki no hikai ke ktin khasi kin yo jimentoi sibun na kene ke kot bad ha kene ke kot ngalapen rungru ya ki sur ki batma ya ki alphabet jungi namar ngidon ki kentien khasi jongi agaba ngi dko sibon namang ngimdan kita ki alphabet ki ba yadai berkasur kum wei alphabet bang lapenrung kene kot kedai u alphabet bangi jong kasur oi mo bon ki kentien khasi jongi ngidon kene ke kentien bangi kum ka nuksa ngi ong ho oi aku to ke kentien ho oi ngidon kam yo kasur oi ban ong ho oi dan ke jakot kum kentien jakot ngi penan kam yo kasur oi te kadai ke kentien ba don kam uni alphabet bathmai tenga penrung kene ke uni alphabet oi te ka wei alphabet bangi penrung kadai ka sur bathmai ka ba jong u a namang idon tang u kentien a u a balengkot ndai u a ba jong pangim don te kani ka pendeko siboni ka rukam tho khasi jengi namar habangi ong fitrei kamayu pi ka tu ka kentien kam itu a de short a u a balengkot agongi ong kam andai habangi ong pat ngakwa ban jam Shillong kawa kaper itu ka kentien jam itu adu bajrong ngimla ban ngakwa ban jam katu ka lang babakla tingi ong ikwa ban jam Shillong kawa katu ka itu kendu alphabet a bajrong tingi don kam ya ban penrung uni alphabet a bajrong bukum tater te kini gede tang gajing persang jonga ngangej ba ka jabin riu khasi jungi ngin penan kam ikani ka kot ngin bangin la ban hikai ka grammar kam ga badai kembali ki pareng kembali ki jabin riu kidon ka grammar ka ba kidon ka grammar ka ba biang bha ka ba pura bha tumta mangiro ki khasi ngidon kam bandan kene grammar ka ba pura kana bangin la ban penrenti ya kurkam kren kumjuro Kasenglong kemi rang belang parish kalapulong ye kajingelang besisen chisnem haying mani secret heart hanong luai naduk ka arpu pra haduk ka arpu kendai terik pun Nailur arajar arpasau kapang pedeng jong kini kajingelang mentau snem kalong ka kentai bastat ka tayela ka ying ka jingbiet ka penpraya ka de kiti lejong na ka kitab hawar kalnong ka bakhat saw ka dukhat iwe ka balapin sawajur ha kinong wan jingeseng ka bapin ksan ya ka benta bakong san jong kimi kristan ha ka bapin he pensan ya ka ying kasem Hakini kajingelang layu i kajingi shiminta kumba arspa nribu prangut kinomi kemat.
Lasdang ye kini kejingelang da kejingkentiu lama do ba Yohanes lingdo lingkoi ubami khamat yu MLA Shri Gabriel Waalang kabalabu ikasur jingkmen na kabenta kini kejingelang. Habaro arsengi lepentrai kami kena shimenta deki nongirap pakentup yu ba Marcus Dekar, Sister Helen Puwen, Sister Linda Dekar, kejingelang jengki kilong kiba ai jingmut bat kipen perkat kiba pelit jingmut kumno ban pelong met ye kabenta jong kami Kristan kabasta bat kababha perthai menta. Hakas ngi sajan kinongwan kila yoklat ban plapop bat ban shimenta kamas bakoi balapen menta do padar Edmund Lakra uling do jong ka parish. Hakas ngi penkut lapelong ya kamas bakoi balapen menta do padar lam kupar Shangdiar Dean of Studies Hanongstein Seminary balapen kup burom do padar Edmund Lakra. Hadin kemas kaladon kejingelang kebekerpang kebalai lam de kekong S Dakar kanong mikmat na Hanongstein Women Commission. Kabalanang penpuk penpieng syuk ya kejing keren halor ki benta jung ki kenthai ha kabalang yeng jungi. Hadin keni lepen bot sekejing mani sakramen bala peniat de padar Jeffrey Kharkongor Assistant Parish Priest. Ya keni kejingelang lepen kut de padar Jeffrey da kaba penhiari kalama bat penbena baga jinge seng ba banwan kanlong harang belang sub district. Kejingwan jong ki missionary hakishnong kitau jong ki pat bare unget Kristan kalong ke eke kejing kerku habaro ki liang amtang ka kamensim Henry ki samru e kejing nang jing start ka akor ke buram bat ki rap e ki pat unget ban jan shoble ban it para briu bat ban tei ki long yeng long sem ki pas camp. Haka arpu kendai terik Nailur kalalong kesengi sakin mau e kabalang shnong umrang nong ba kabaha papo lum Sinai parish umden. Kalau yo bat pediang sengobha ya kejing peli ya ke konven betemai pala ai kerteng da ka Ferrando konven na ka sengkiriunia Missionary Sisters of Mary Help of Christian MSMHC. Ya kini ke konven betemai lawan peli da ka Reverend Sister Christine Minsong Superior General jong ka seng MSMHC. Ya kini ke konven betemai la kerku da Reverend Padar Pius Shadap Council members jong ka Shillong Archdiocese ha kejing don lang Reverend Padar Joachim Eka, Assistant Parish Priest Umden Parish, Reverend Padar Sinchar, Reverend Sister Lisa Chetri, Provincial Superior Gauti Province. Uba Miril Bonds Im MLA kanong po ulawan ban penpo penpieng ha kani kesengiple ya kani ke konven bethamai. Kisestar kinong kit kambalang bat kipat ba nakalengkishnong kilawan poi ha kani kesengi bakmen bat bakraw ha parish Umden. Hakini kesengi lepin syongkun syongblei ya ka jingle niam da Reverend Padar Pius Shadap bat layalam jingrwai da ka donbosco choir Jaret. Hadin kemas bakut kabalang shnong umrang nong ba kalale burom mikiling do kisestar bat kinoyalam niam di kijingrwai kijing shat na kikun samla kilong kemi na kibalang shnong bamarjan. Kipat bat na kini keshnong bat nakatahan berok away kila no sinyang bat kersyani sistar kat pekidon la kabut kabor bat kitar na kabenta kani ke konven bethamai. Haka jingkren ke Reverend Sister Christine Minsong kelai thu peki kamram baningkong jong kani keseng kalong banyalap ban ai ke jingnang jing start bat ban pet iki bapang ki bestam kamtam hijakanong kendong habarok kiri haka perthai bekitre. Nakaliang MLA ru ulah kular ban penok jingirap kat bala nak kebenta ke jingdon kam jong kani ke konven bethamai hakisngi ki banwan. Jadi ikwa ban ikwa iki sister iban itu sih nang kendong iban dikai ikni ikpai ikun samla ikun red haki nang kendong. Atu dipor ide ki sister pareng napo ki sister celestial napo pareng kim niyo jing red pendek nang kendong. Itu balik tu. Saya bisa usen ini membagi sister adiasi. Ini tidak apa. Ini kena konven bangsa apa di sister solution apa. Bahati ini kita cari apa. Ini kita jadi cari apa. Ini fair slasher. No? Jadi bangsa apa konven. Jadi bangsa apa kita Yesus ini. Hari ini macam apa? Ini kita selalu ini mentang yang ada beberapa way slang. Akhirnya alai keyo, nampak ini sesuatu ini nama kita masuk dan saham tu, ini kalau ini kita masuk parti, mentang lakam kerja lah hari. Jika kita semua yang itu begitu, pun juga bagi kita jadi kendor show. Kita beri cuma masuk kendor jadi, kita akan tak kisah. Ya, ibang kisah kita saya ki, komersi kita ikut berjuti, kita
Orang Shillong, Shillong, kita angkat besar tak kiri. Pun kiri pun kiri buat ini kan trigger menghadapi. Nah semua yang dari itu buat kan dari ini. Sekian dari ini, karena ini Shillong ini dalam di dalam tu ini lapang ngaruh politik sekretari ini juga sudah dilakukan untuk menjalankan. Bahagian sifat umumnya beliau, apa yang persiapan di bandan kita. But mentah ketika opportunity chance, alat yang dia bandan mereka, apa kuno ban dia dan mereka ban air kita jangan. Tahu konsep, talenti kesenjit ni sungguhan mentah bandan suku jangan. Agak wan segi kain, segi talenti layak lembang, ni. Poin dua ni ada kawasan tentang bandit ini semua orang mungkin cenjal bertukar ke untuk kami surat kita hamha. Yang ini sekarang kontrol mufrud ala lembar surat orang wah kau pakar dan. But they have kata kanungrim, but ni songkren barangkali yang jong Shillong, kebalan Shillong, IT yang dijaga, tapi tenat Indonesia yang sekarang kamu ada di mana? Bagaimana sen dan opportunity tak ada yang terangkat di dalam ini di sister ya, Risaw, ada Peit di dalam, ada kasuti di dalam, ada sakilan, sister Amerika di dalam, ada mereka ini tiba cincin dalam dalam cincin tadi. Jadi kita ini persen balik ini. Kesin Anthony's College kelepen kutno ekeritrit balai sengi jong senem arjar alpasau aka arp kendai terik Nailur. Ya kemas berkuat lepen minta do Most Reverend Archbishop Victor Lingdo haka jing don bringkat upadar Jobi bat upadar Arkidius. Haka jing keren Archbishop Ulong bengidei banlong ki bayar ke jing jing berkat namar haka balang Catholic barok ki beriu kilong kumjo. Kabalang kampia ne le Shillong ye ki beriu spa bat ki peduk. Upen pauruk ke jingkemen banyu ibun ki kena Samla ki besimenta kini ke retreat. Kini kesengi khatdo jeng kini ke retreat ke pen pau syai bakalong ke bejab ha ke babun ki kena Samla ki layok bun ki jing mentoi ba ke jing start ne ki jing hikai ba ki layok naduk kesengi ke peningkong. Lepen wai no ia kini ke retreat da ke baya syat ia kemen da ki jing rwai ya ro utrai kum gadak pan sngongu ba lek kemen na ke benta ke jing gerku ba ki layok ha kini ki lai sengi. They have money, they have power, they have wealth, they have gold, silver. And they look down at those who are very poor. They look down at those who have not. Division between the rich and the poor. So God told through Saint James, woe to those who are rich. Woe to those who are powerful. Woe to those who have lot of money, power, authority, if you look down at the poor. In the Catholic Church, there is no difference between the rich and the poor. All of us are equal here. Nobody will say here, stand up those who are rich. Stand up those who are rich. You said, let us keep hands for those who are rich. No distinction. In the Catholic Church, no distinction between the rich and the poor. All are equal. Therefore, St. James taught us, all are precious. All of you here, every one of you are very precious here. Because we are the children of God, the rich as well as the poor. If you have money, power, if you look down at others, then danger for you. Speak about me is not against me. Sometimes we thought that only we were
special people. No. All those who are do good, we are also accept them. Not only to this community. Don't make any distinction. Those who are doing the good work, all of them, God is pleased to them. Secondly, you have heard the word of God. If anyone give a cup of water to anyone who are in need, you will be blessed. You will be blessed. So be generous to give a cup of water to anybody who are in need. That means to share whatever, the smallest thing that you share, God will bless. Many of you do that. We enter the convent, the house, they give a cup of water, very generous. God will be blessed. Bless all of you for your generosity. And Jesus said, make sure that you do not treat anybody who is small in a bad way. If someone treat the small one in a very bad shape, better for that person to hang with a milestone into the sea, through into the sea. That means you shall not look down anyone who is small. Always look equal, I told you. Haka arpu pratarik Nailur, ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SCCYM Zone 7, kalapulong ke annual sports meet arjar arpusaw, haka shnong Maulin Dep Umbir Parish. Haka ni kasngisdang, lapli perda do MLA ka umsning constituency, Dr. Celestine Lingdo, haka jingidon lang Reverend Padar Caldinus Majau Parish Priest ka Umbir Parish. Nagspangod ki Khun Samla na santali ki parish kilawan ban shimenta da ka jingkmen bat jing shithem bagan thup ka parish maulasnai maubri umbir umsning bat umsolat parish. Hakani ka annual sports meet la yo ban pelong tanging football bat basketball na ka bentaki kenthai bat chindrang. Khuborjylla meet lawan ban penha perdaya kini ka annual sports meet da MLA bat MDC jang Kamauti constituency bat Charles Marngar Bat lepen benaru baka annual sports meet jong ke SCCYM Zone 7 jong snem arjar arfusan kan long home sning parish. Tangi pule ha school ha college don napteng jong pile se givong pule shu tehan rei pidang
Budin ialah kijong kikam kijam kijong pi. Kakitin pareng kaong. Studies are not everything. Work is not everything. Tangga jing pule kambiang. Tray si tray belas si belaru kambiang. Ngidon kam ki por ki bakum kine. Hakabangila ban interact bat ki perlok. Tengah sarong menong ang neba piyo ka kabuk siar. Don ki bawan na umsning parish. Don ki bawan na Molesnai parish na umbir parish sandali ki parish. Kino ki kena Samla ki balik pai biang selayeng. Kambun ki parlok bania ke bapidon menin. Lengba ke interaction ke bapiyo matagasngi. Kata kadai ka jingkerku ke bapiyo. Dengan nongkua man keren jerong. Uslap jingkerku rulawan. Lada piyelek kai ka baja ka football. Baro ngiyelek bania pas ya ka ball, nadu u goal, u defender, ki forward, ki center forward, ki striker, nata ki wing mo. Pin saya lek ball hang ne, bat ka target jong pi kalong ban, penpoy ya ka ball ha ka caka ka ba u striker ula ban tap ya ka goal. Denum ne. Nishna ya kata kalat kalenti bangin la ban tap ya ka goal. Te ha ka jingim ke jongiru. Kadai kata ke ba ngidei ban nang ban hikan. Ban shim kalat ke kabu ke ba kajing im jongi ke ai. Dia hagane ka step. All the best. Kano ke Paris ke belek kai bah tolong kinong job leg pai da kajing kemen. Ban ai ba kane ka ski ka long ka ski jingker ku. Ku boleh isi hajar go. What a skill! Oh, what a ball! What a lebrius! Lonji. Kemudian benar basketball men's category Molas Nai Parish lawan rank runners up. But mengjawab ketika Maubri Parish kalau job champion team basketball men's category. Congratulations ya ka Maubri Parish. Oh, what a clip! Clip một thao đấy. Các bạn. Ôi biang mày à? Biang mày lên. Oh. Đây có tên. Clip ai? Oh, nice. Yeah. Double, ha? Chim. Kesing Samla Catholic Sidli Kalapulong haka arpu prabat arpu kendai terik Nailur ya kejingnya lang besisin cisnem St. Francis Church Sidli haka baka Dr. Ibashisha Kongkar kalalong ke Kongsan haka ni kesengisdang. Lepli ya kini kelumpung daka Dr. Ibashisha Kongkar haka jingnya don lang uba Bendrowel Hansha Secretary Balang Reverend Sister Brother Francis Xavier bat kinong ilam jong kesing Samla. Nailur ki jing duai bagi jing le niam beriu blay ki Samla ki la pelong ru de ki jing le kai basketball maupun musical chair penalty shootout bat ki jing kop tan telai ha ka talent show ba James Crowbok Harling do la long kongsan ha ka arp kendai terik la penkut yakini lempung yakenduk lang besisin cisnam da ka kentin sneng kentin kraw no ba Apollinus yau pniau rang ba balang uba kensa yau pniau la kren halor kapang kinoy lam kristan bat ka jing koridor kapor
Reverend Padar Karmel ulapin mentai ke mas bukut ha ke bagi samla ke lesya mentai da ke jingkemen bat jing ruble. Hadin ke mas bukut lepin wai ke lempung ha ke ni kesengi. Kalau siap negeri kata. Go to bed. I make a cup of coffee for your man. I get you out to go out of. George, Giges, kami jadi Samla, hidup kami modal di balada mana tunde hari Khubor, saya play lagi kibar. Dan hari Khubor, sekitin sesuatu orang ba, kumbal play ulang hak ini hai, ulang hak kau kasap, ini tu baru, nampak jadi kalau mereka hai, itu hari kasap kau play ulang, pun lagi. Kalau orang kami yang memasang ini suatu yang kata kasap boleh ayah ini. Dan ray hidup temau, bah boleh ayah kasap kong hangi berdua. Bat kadai kamar jungi, bangin pentau yang kasap boleh ayah hangi berdua. Tentang ni seperti itu tak jadi sularan, itu tak jadi susir, pentau yang kasap katalan. Marhagi don kajuni beron kasap syat parwai bantem manilekai manlek kino ikan kita berkertai lek alam kasap ni dari bangun lagi ngilong ana kira kemana kemana kalau bangin long ikan rat jong kecil hakpa kita kemana te nasib tunan ini kentin jong uko hai lagi kitab jong hai kini pulih zaman mana mana itu santia we Allah don kayong ta mana badon kapor ta dulu ini kam akrum kamne kadon kapor nangka kapor punya kapor tu kapor rat ya kepala tu kapor penyam, kapor perah, kapor teh, kapor penyam, kapor ki, kapor siusi, kapor syah, kapor koi kha iman, kapor om koi kha iman, kapor pensapra, yang kimau, kapor lagi. Haka arp kendai terik Nailur ke 0 point sub district Sning Parish kalau pelong ia kejinga sengkut benai jong benai Nailur arajar arpusau haka balang Shillong nongkla 0 point sub district. Haka ni kesengi lawan ban penmentai ke mas bukhoi the Reverend Padar Edward Sten assistant parish priest Sning Parish haka jing don lang babu catechist jong ni sub district kirang pak balang ki sister kilong kemilong kepa Kun Samla bat ki hep ki barit na barok kat santali ki balang Shillong ki barang hap apo jong ka 0 point sub district. Hakani kesengi la don ru kumba kat sangut ki khulung ki balayo ke baptisma kumba arpasan nut ki hep ki barit ki balayo ban pediang ya ke communion beningkong haga jing jong ki bat laijur ki bala pediang ya ke sakramen jing tiu kurim. Hakani kesengi ke sub district ke lepen kup buram ru io Padar Edward Sten kum assistant parish priest betemai jong kum Sning Parish. Lepen kut yakni kesengi nak jing meni sakramen haka jing elam jong Padar Edward Sten. Kan thumului ki serve jungi ki batrai bong apares kan jungi. Haka wei kesengi iwei ino higai kot niam I ong ya ki kena rakti ki bapa banlek sha beneng om don bakti. Rakti ki bapa banlek sha tujo om don barakti te ikli pimpa balai sedem iwe ikna ibaham stat kam selak yong
ngasiting balai siapneng namarba tang kito kibriu kibadon tang kuwe kekhamat kindo sapneng namar kelasa klau patut barkoi tang kito kibadon tang kuwe kekti kibadon sapneng tang kito kibadon tang kuwe kekejat kindo sapneng tang kadau ngasiting bandon bat kiba don tang kuwe kekti tang kuwe kek tang kowe ka kejat bak tang kowe ke khamat kata kamde ke timur kabau jisu ong lada khamat tu phi kai dalam sekapop klong noi ka lada ka phi tu phi dalam sekapop on noi ka lada ka kejat tu phi kai dalam sekapop to pon noi ka on no kamde ke timur je kata Habne ni donut ki khamat, ni donut ki skor, ni donut ki kti, ni donut ki kijat. Nim today ban klau ki khamat ki jongi. Nim today ban ot ki kti ki jongi. Nim today ban ot ki kijat ki jongi. Ki khamat ki jongi ne blai wai. Ki kti ki jongi ne blai wa tau. Ki kijat ki jongi ne blai wasina. Ladang ile kumta kalong kapok ke bakrau. Upau suang lada pile bonde kamet kejupi pilong kinong pop nama kamet kejupi kadai katampel jong umensim bekui kamet jongi kadai katampel jong ulei ngimdei ban penjabo eka ngimdei ban pentigin eka ngimdei ban ket eka ngimdei ban ron eka ngimdei ban krong eka nama kadai ka tempel jong mensim bekoi ya ka imlang salang ngidei balong kita ki community builder ngidei balong kita ki batei ya ka imlang salang ya ka kenhun kata kadai ke bau tu ko kupwa nanta ha gospel ngio singeu ujisu uong haki senran ki jemu ti apostol kini kikentin sah ngan pule biang iki na katin ke jolai umno ujisu uong uyones uong ujisu kono hikai ai ya ubriu babe ya kiksut haka katin jume ban nilakang yu sah uyones utong samla ujisu imate utong masanya akasina ujisu kumde hadu bumiti ulaing na nakisiu kijumu boleh bawa susania abe ujisu wat uyonis kum ubriu udang bakra wong jisu udon ke ubriu ba meksoi haka kerteng jume ubeksoi haka kerteng jume ti ujisu wong balai mi bisini balai mi pihun ladau beksoi haka kerteng junga ladau pengkoi haka kerteng junga ladau leki kamba ba kerteng junga uta udon batnga utau don batni utau don bakakan hunjungi tesna ti wat haka level jungi apostol ru dan don kato ke di sini dan don kato ke di pihun dan don kato ke jing anon dan don kato ka mensim badai mangi ki karamot dai mangi badan hok mangi ki karamot dai mangi badan bor mangi ki karamot mangi ki ba yo ya kata hok bar phai ilong ki khun jong blei la khot ini ban le ki kam ki ba pha la khot ini ban te ye ki lang salam la khot ini ban lo ki bati biru ki blei te de nama kata kadau uno bati biru bati blei kano ka bale ki kam ba pha ki kam ki khot ni de ban burong ni de ban kershan ni de ban duai ni de ban ya trelang ka thong jungi ka de na ban ta ka jimha ka thong jungi ka lo non ta ka hok kapong ini kadai banya burong iwe banya iwe haka kerteng jong kepalang ngada wai pi na kabenta upris nong pedim jong bat dakini ki khubor ngila poi shika bukut jengani ka thup khubor ngi ai ka jingkit bok ket ruangi pi baro bat ba pindon ha ka jingkwat jingkia pin shat pin klan ngi kerpat epi bala dadon ki khubor baja ki parish ni kishnong jangpi bapin pa ne pentip shingiyo teu number badon ka screen jangpi kenang bengindang la ban penmi man ka teu ki khubor niam ka jela kublai shibon ublai unkur khui epi